so bebre dano bejo e mo ya bando so bebre dano bejo mo ma yin type on ye tani benya osra Ghana de shimaima ye mamunyina ache anopei ebraso say ye de Ghana today dwumadi ne bremo sade ye no efi adwada kosi efiada ene nso onya mede na woche foforo ache ye de da foforo nso ache ye nti ye ba be di Ghana ho nkomo ensem o edi him na edi ade ncheche efa Ghana ho no ene ye ba be bo ho dawuro edi amamo ebi eye newspapers abadwa so ebi eye trending stories ni nyina ka ho na endpoint homeopathy clinic Dr. Duboaten boy ye time heba mixture edrono Dr. Tafri Janso se numbie na promosido for yam vita eno nso nkwada nyina wo mo aduane papa o mu di ye tokom kama hajia special local foods aduane papa fie anakachi ena wobenya kasa natural mineral water abudunsu a wonya binom a na echese wonipadua na more than 70% eye nsuo no na wonso wonya wodie na bibia da bibia da wo mo na ebo ye chidom na bibia akoso na ye ka wo se sompa hanso sompa 106.5 FM akra pese woni ye konakra na o pese woni ye didwa na ebia ye location no said ye da bia ye ka no ye Dome Market, Watermelon Street, ye be Rising Sun International School, no, ye be school, no, de Unyabo, Watermelon Street, and also Green Hill Street, Dome Market, do Beba Street, Ubaba Besi and Nimpepe, Obo Sompa 106.5 FM Accra. Now the Watermelon Street, ne Kahu and one, no, and answer Bia, and your Google map, Umpoda, who used to na, Uba. Wufi achimota mo ena eba wo first junction on your right and ekodome market memfa ho bra wanim kakra bi second junction on your right ho manefa ho a sa kwana so na Rising Sun School no ho anso ena edwachi no so Sompa 106.5 FM Accra your number no so better still no obetimi afra ye ananse obetimi asende SMS message bi WhatsApp message Telegram yen sabeka 053 188 6216 053 188 6216 we your customer service line and answer your client service line no obetimi afire directly obetimi send your SMS message ni ade WhatsApp message and answer info Telegram 053 188 6216 053 188 6216 meto meboase 053 188 6216 open so your rate card on TBBA say your client service line 053 188 6216 the chato 053 188 6216 na bibia wonte ase bibia wahunu no na wo de aba your next promotion line ye to just say bia wo take care mu trotro taxi mu na wo se nipa no wo de ato Sompa 106.5 FM Accra video nefa ka number ne ka ho ne send the fafa your client service line so nefa mai ana wo do shop bi na wo bia mu pu ha wo manfo 8 a and also video na efa send ye ewo 053 188 6216 na nipa no yenko dana se na yema na chede say taxi driver ya ankase be send ni momo no de kakra to diesel na se petrol na odi egu ne kem etu tena ka bi mu ananse wonam shop bi mu na wo hu so obi tie Sompa 106.5 FM Accra trotro taxi online car CB otie na wa video wo de privately member ne hu na wo de car number no aka wo yenim kwa ye be fa so a nipa no ye be hwehwe no na wo de afa 053 188 6216 abedafo memo makwa abawo ya joso mo mame na bibi aboko de nyamia sade na woche foforo ababe kan ho na pam kwatre kwa no sheda uti no wana wa sheda yi no krokro wasa na say because me minim se wo animnwi ena na bi nso wo pampe na no yi nchenchen but say wa wude ni nyina to ogu secret no secret na ne say no ye 2025 me de enwi no ja no kwan okay I say 26 for na ebe na say branding no correct 2026 branding na why this ho yi nkranza gagai mi ye ni mu na da ho ama ma wo ma hu yie ma hu sa ono wa funo to talk am so me wo dia totom no wo ho da so wo ho ma fafo na banka me de matoni ye ayi de to ba wo de da chi bi na wo che se ne
na wo te se ne na wo twa wo se ya photo ye kura mi na hwa me ne obi nyombo se nyame aye bi Ori ye di ni ye since adwa na bibia boko de me se na no pa me hu me wo junior high school picture bi nyame ya di o me ko pa se ye di suo wo di suo kura gum na me ko betimi akonsu ama wo wow na me ti aye there's a mitri who say me yin is e kwa me mum babri shop am ko ye de wo ye ma bro wo ya chia me bi me huna ye pofi siso Messi Erade wa ya de baby ade ma bedri de why you ren sada enti to na bia ya na yese wo be hwe wachi akai de nya bia ye sometimes no one sha wo hye ne no challenges na wo refi se mre bi na komede wo refi no ana mre bi no na baby wo du ti beto kra na eden ana mre bi etwem no watade ye mienu one sha wo nkai enti na okache Israel for say se mo dru bo sha asase no so na mo didi me ya mo kai se na mo ye nkoa na mo slave masters edi mo so ne eya ese ye ka kai ye ma ye refi ntem dodo se wo ma wo refi ma wo taye boni aye but kai ye rade nti baby ade ma bedru ni first nanka single room nipa 8 na gum ene me nkoa na me da me dem why are you kai na ko KVIP toilet na ko sunlight ene woman fa wa esedan nim nyame aye bio first nkrofo sha atade na ye dada ne ye amaw ene wo timi hye na wo yi bi ache wo se nyame nyaade na wo hu hye wo tintia wo hyanse de wo hu toto wo namfonom eti na ma wo hu nyame ani monyam no ene wo ya ware ene wo nya we da bi memfa ho obi anya wo competitor ene obi anya wo susudua wo susudua ya wo past no okay she babia wo fire no ene babia nyame de wo bedu ne babia wo de wo ko eti babia wo fire no wo bedu hade na chesa apam de aka no ntimi nye beye eti when you remember emre bia na emu odinje nyame je wo a no say sa o how we so betimi agimi afirim ba sa wan kai a ebe yo se na ama we na ye kokroko bi eti ye wo bi wo kro wotimi je na wotimi kyro obi wa nyame ya de ma na pe no wa kyro miracle bi emre bi na come de ne pa and wo ko chia wo bi and nipa na 100 cities no wa kyro de ato because ada no na ni nda eti wo mu no se na ba mu ye bua no ko hye je na no sa nyame kro no a na minim obi a wo ba bia na wotimi frɛ me ma badwuma ye omo bi che me 100 cities omo bi ma me opportunity omo bi timi nya visa no sa nyame we na obesa de makọ amen to say sometimes you need to write it down ese wotimi kyerɛ to ho na mo akai na nyame nkura no per reference Erade de wo ye wo ka se Jehoshaphat ebra na tamfo che omo hu hia no ehwa no hyase ebra na tamfo dwana nu hwe na wo ahemfo che omo hu hia nyama bra o mase na wo na hase wo be ya bebra wo ho asema me ehwa no se dabi o ye fasting o ko nyame wo se erade kai ye kai wo na ye ne ma kese rade o hi we gira hwa wo ka kire me wo dwana nu bu kire me se wo be hia ase o nyame se Jehoshaphat ko no kra benko menko na miya kasame ampa atamfu na ku wo mo ho ema de no aka no ade sekan su wo no ku no okay de opaye pokoko mu ema obu twa mu okay se de osima wo mu di wo matamfo so ti wo so na ya kai emre bi wata de tu emre bi na wuni adwuma ye wo free ha na free ha application letter wananti ama wa moto mu fifiri etimi twere book ene wo trousers ane ye hye wo belt ane ebo wo na enso sin wo ene wo su fa ba ko achia ene he ba bi nyame de wa ba bedru eti ya kai se wo ka kai a e ma wo nye boni aye eti sa wo be hye wo do wo tutu obi na wo hye ne challenges na ma challenges na ye overwhelming ba wo kai no sa nyame kro no a wo di mi cha pokoko no sa nyame kro wi abem sa ma medi sa ma tamfo a ene wa ba no so eti abam yen kai amen yen kai eti yen chance peoples be ne kuta wo dodo be ne kuta na memra address the peoples na badwa esanse ne the metro lens wa ha metro lens ana de bokrata roso wa ha
daily post so post yo sister Joanna also dey another one daily guide as usual the chronicle and new one here be see a friend the archives or also okay me so be what the Ghanaian Times Ghana's most authoritative newspaper dey here apam somo emi go me da say mama me ne anopay say tie bia nkrata no ye post bi de abrew enti ba bia wa wutie ye no ya na wa fansem a ye boboso yi eduru say ye bi nhoma na tomu a na wo de wadwenkyere na ba be wom fefefe wo ba nso awosima ba ko wa fidie ne ya no wadwem no said the bay ya better won can ye name enkonko ye dede daily post the bokrata na no pay me di free wase na wo he esoro ho ba bia wo tro letter abebo date no ni fanfan so ho no ena wo de aba beto ho wo de akosa ade akura na akam na wo de tuntum na afa ho wo se Ghana card nkura wo a se wo ko sesan osika ana se wo to sika afa aton wo ntumi nnyo eno eye nhyehyɛ fofora say ababetum na womo edema womo a edisikadwa no anopa daily post aposu ede aba eno achi wasanso de ababeto na wo chese say the friend say mobilization strategy no eboa pa ama NIB etimi epeja na afi na dwuma ye nso ekọ nanim enti wo hwe ase he ya emfoni no na dedada hai mehu lobi womo ehim poporo wo baabi sanhye mudie kase afi enyo wononko bope wura wono nso ebaabi sada na Dr. Dolly wura Zakaria wono nso ebaabi enti wo mu nyina mfoni ne wo hai na mehu bope wura ginapo the second ya woye wohempopora wo bope wo mu nyina eba sanhye mudie bia empanimfo mfoni ewo ha ye wura kenoforiata ne mfoni ne wase ena wase o kan betimi aba fie bia ye die nimu ya suna enti sade Yesu su se ebia obeche na obetimi aba kura chen sade Yesu su se obeche wo ho no emfa ho nse ne visa ne biye 2031 32 ebi February ya 2026 na ebi nso kura ewu na eno no sade 20th wo bekwa akogina koto onya kowia de be fira akire bia no sade daily post aboso yi sompa na ebetimi ebieni na yade akyerewo eno sompa krona na wutie na abusua mampani Donald Trump ena wono nso yade ne mfoni abeto ai o say Trump tell Cuba to make a deal before it's too late sade wakwache Venezuela mampani edna kwakwahye na kache wo ne kokum no saada na obetumi abobo na efe waba Cuba nti Cuba fopa wo munya ne tentem na wo mumre wo ho ase ene nkokasasi ansana enema akachi anopai enonso ewo ha ya yeboso ede amayetifo a wo mutie sompapa no 2025 mark turning point as Mahama reset Ghana's education sector and we education review no wo mo chese 2025 no mo na ye kan resetting mampene kaso wo be reset no e ba ngomasua apono no a 2025 no na reset no eye adwuma anopai enonso eneda hai enokro na wode atoso mampani nkro na mfuni wo hai no wo chese sade ebeye na abonefosem eto betimi atwa na ebetu ano kura ede afiri yeman mu no eka ho bi na wode kasa akwa posi sadom no enti eno enkasa ye na mfuni wo mo fai wo so wahye wo mo den pa sade be na bambosem ebetimi agina na agina yi enche bia mampani boabo na nema no na fe wako economic forum ewo UK abruchimamu ye no nso kratai watwa na wode ababeto ha fishery ministry ena eche se wo mo nso etoto nema se wo mbenya wo mo fishery board te se de ye wokoko board ene board ahodo a aka no enti eno nso na empanimfui wo mo emfuni ewo mu a daily post wo post bi diaba na yenso ye boso ede ama yetiefo yewra Franklin Kujo se no kwasem ni aban na obo adwuma nanso wo bo adwuma nyina no ewo se eba sikasem ne ntotoye se residi esika efa eno nso ye de ntete pa wuram ye discipline ewo esikasem ho enye se bia niema asesenti no se de woda ho nyina ebetimi adi niema betimi asan ayere erenti se wowe nna na ebika osimu a eka kire se unya
ya na odibi esi eno nso ene dai afi mampani asa abo so say big push no enya akwan ko na ebe push no na emom adam papa eno nso ba beboa ama abambofo enya ba bia da na wo mo ho atọ wo mo no watimi adwene wo mo ho adwen papa no eno wafa ede ato ne homene so a wo de big push eba be push eno nso eno eda krata no kratafa etoso enso ya anopai ye boso ede ama etiefo a wo mo tie sompa na wo mo hyebie na onya fa akire nso dia President Mahama Commission Phase 1 and 2 of Tema Port Expansion Project enti eno na mpanimfo infoni wo akire enti Phase 2 Tema Port Expansion Project no eno na mampani wakwa akopa hontema anopai da daily post mu a ye boso ede ama yetiefo a wo mo tie sompa 106.5 FM Accra yene ya affiliate adwanko Yemfa daily guide entwaso emetiefo na okokratafa etoso miensa daily guide ede aba ononyamfo Kennedy Japan eye empirinfo ahodo a womo epre franka tubre dibre no ewo NPP amanyokuru nyame yadomo a bosumi ne de twato okra ewo afimu ena sa primaries no ebekoso na onamwa edasoa eye ne campaign ahodo na wotwe a etwa mu ni na wieye wodi kopie mu ewo Ayawasto West Wugon abato empesoa no so ewo enkramantam hanum sei na kyese na no memene dasam ne yeken na wodi atudwa ya wokyire mu ese na ban ne de se nyame ya dom na ganafo ehu ne mobo na wo moto aba ede mano a eyade se na ban no ebeye enwuma ensem nko a sanse enwuma ne ye ade bia eno na ye ohaw kese ya ekum ntichu emabunu ewo Ghana ha sei enti one day was say ne government ne beye jobs driven eno nko aho adwuma eno wo mo ba beye ansa na wo madwene niam ahodo bia aka ho eho asem enso anope kratai ede aba na aban enam National Lotteries Authority ena fe Ghana Revenue Authority GRA adwumakuo no wo mo kyese sika wo manya ede free KGL eye afimpinu ene aduru no 2025 no enam be 300 million Ghana cedis ya wo mu echrem se yade amfasode no akọ animu pa Dr. Razak Kojopoku wono canin head public relations ewo NLA ono ne disa ensemi etu edwa na wasi ewo mu se campaigns ahodo ne niam bia wo mayeye ye free 434 ene media foundation for West Africa wo mbo wo machi bobobo ye se sa contract ne kura no eyade amfaso obi animu enti nkebe ya ban emfansi baby no wo se mfaso de a Ghana ban ni sika wo manya no eyade bia ehyenkran pa anopai eno so ho nsem ewa hanum sei na Ghana embassy ye wo Washington DC wo mo confirm ya dia to mu se ka ne so afo anu wo hwe man sika sem so owura ken ofori ata wo mo de na custody ewo United States Immigration ye no custom enforcement fo na edisa adwuma no na wo hwe nkrata ye a wo mo de ba eno ano a Ghana ambassador anamusini ewo United States Victor Emmanuel Smith wono ena nensa hyesa enkrata no ase no wose detention no eyade se wo mo ni mpinifo huduo bi edidi nkomo se na lawyer fo kora ba beka se wo mo hwe se de be ya bibia ebetumi adadin na asomdwe etimi abe no ho asem so ewo daily guide de obokrata no emu na wokokrata fa etosu ensia ye kiremu se enipa beye enson bi emrantie ya wo mo de wo mo se kro no wo mbebo wo Ghana ha adwuma wo mbe nyina no na yesi wo mo ye gang bi a notorious robbery gang pa ene ye ka kro no akese ya akoso ewo nkramantamu epuemantamu ene asantemantamu asa 3 regions eyade sesa nkofo wo mudi mu ntintima yie pa ene aprosifo ensa asosa nipa no emu suspect no wo mudi ne didi so Salia Muhammad aka Kwakunua wono wedi 27 years Kofi Ishmael ya wo mo efre no Kofi Ketwa wono so wedi 32 years Kwame Bediakun aka Starboy wono so ka ho Kwadwo Razak aka Mugambo 39 years na Starboy no wantimi amfa ne Starboy na amfa amonyoma amaye anaman ko footballer bia se kro no ya na ya no mu nickname no so se bo mo de bo monsa was hande Kwame Bediakun wode Kwame Bediakun aka Starboy na ba ku bia so bo ba ku bi nickname killer dia Kilantua Kwame Bonsu no aka Kilantua wono so ka ho Mugambo Mumuni Abdul no aka Mugambo ena Akambule wono yesi e frɛ no Kwasi Fresh
Kwesi fresh boy for the boy fresh chrono na dini dia minimu dia ya epuni ni bebia wo mu ko fa dini free bibi na ya mo fa sa nickname no ebi a bibi si na o de you a fresh boy because they say kra hunu kra nshada nye fresh sa why dada say omo no se se ya che omo ya operation wo mo se ne November no amu abesen ko peduase aburi areas a wo mo koye sa robberies ne wo ho no enya asem keto akora enti se no wo mo nyina ebi ewo Eastern Regional Police Command ebi nso wo Accra Regional Police Intelligence Directorate fo akache ya wo mo bo amanhwehwemu akoso a enche ye de wo ba begina emra no animu na emra no ani wo madi se ade bambofo no wo mani abriu wo mani abre pa police service fo enti se wo bokro no wo se no ne adwuma a wo no wa fa to ho so aba ne munyina yie because wo mo ba ma mo pa eno ho asem so anopai daily guide yaba na 2024 NPP amnyoko no parliamentary candidate ahodo a wo mo ko gina ya nto aba amfa ama wo mo no wo ma ka wo mo ho abom ya sesi adodo no a endorse Dr. Bawumia se wo no eni panyina obetimi aboa ma mnyoko NPP edi nkunim na Ghana so afa ne ntoma pa afura na yekọ eniji disemu kakra nano ukuada na eye na wotwe baako omoye 1 week observation no ema mamiti wa eye ya sapona somafo group no mamiti wa onya ne baabi ekoye wo maye ne na wotwe da ene abusuafo ne namfofo Ghana nyomtofo dodo no akopie mu ewo dwumadie no ase a obia so ekoye na afamudie ema dwumadie no etimi ekonkan Bantama Presby School Park eho ene wo ye 1 week observation no ewo Asante Mantemu eno so ho asem ewo hanum sei na wo kai se sinitwani ewo Nigeria Manimu Regina Daniels wo de betu dwa se wo kwakoye drug test ewo Ayasa bi na California Manimu no koye sa test no ewo hospital bi na wo se wono kra no no nwanwa ono no wo se won ka ho asem bata se free se sa issue ni ba ye oni ni kunu na asem no enye oha ketwa ni sunsun so ketwa e de abre wono ankasa ni nabusua na djuma a woye ambassadorial deals anu wokita ni die eni obu ana nkrofo e de ma nabusua ne sesi ano asasa na mani nyina ya tonsum enti na ese so wo ba no wo beyi ne ho ano wo niema bi nti wo so wo de ni kunu no court because drug test na wo koye ye no e ya de se niema bebre no kre na ba beda edi se allegations ani kunu de tu ni tisu nyina no enya de se eye no kore enti eno so ho asem e wa ha when the she eye Ghana nyumtuni na enano na sister fia edi ne 10th anniversary enti okoye test ne eye negative yes ye frɛ bibi ecstasy okay dodo no aso frɛ no moli all right na eno de agese me ma Google eboa me ansa no watimi ehunu yes eno ne ade a ye hunu ye ewo test ni mu okay na asosesa de kro no roller a play ewo test ni mu ne de agise ye hwehwem ni yehu okay enti eno ho asem ena eda ho ene mame fa the Ghanaian Times emratew na ebra Google ebeboa e seja ono aba beboa ye oni dictionary nyam nemo mamunto dictionary nso ntwene eya amunya mfa nka ho is a dictionary ndi obemo wo adjective ne noun ne verb ne ade ene ni pronunciation ne kama pa. The Ghanaian Times dey awodi about so mampani His Excellency John Dramani Mahama see review NLA NKGL a contract no said the beya no kure bia wo mo bia ebepie and opani kenu for riatanso US immigration judge obekwa kopie nanim January 20 we attorney general and this answer no atudwa and the SNIT omo increase monthly pensions by 10% na wo mo kyeremu say we betimi aboa enti wodoru akwasi afre baini director general the Senate or the mfonyina basesika ya de ma pensioners no yatum ohanchemu edu 10% ene yede aka ho eti eno asam no eda hase ya wobo ho dawro na no ebra videos baaye na wo hwe apam opanyi kanoforiata na yede abanka ba to be honest merehu yo merehu ebi se wo toso nso na de wantu ya kire bi na apramre be dan wo ka merehu pa because papa no abobra o no kra
hui papa mere hui ye keka no na nam so ama efrefre no aba na na me kra na me hu ni se ebra office of the special prosecutor say edema bi o me gidi se ko bai kra no so be ma lawyer fo bi kra yen ko hu mu kra na woni fo no kra dan se wo betina obi man so na ye be o te se criminal me ni se Ghana ha no wo mu se wo mu se na nipa bebre mpenasem including the own political party because okay say bra no finance minister ebi mu ganke up say yentu na de so ache dodo enti no wo share the other side na obeka say human no se bi obewa around and NDC nso ba special prosecutor so say ade che we say bibia de bono ni ade enti mi kwa mi busa sa enti na won siki asylum so wo gidi say wo kro na o so wo ba wo krom na be hawa eni ananse ne bra na be face ade no once and for na make at the end of the day omo a omo ti krom ha no aye de abobo omo so bo no so omo ne nam ho omo de ebi mu court ebi mu akọ special prosecutor office omo ebi mu ha ye detainee omo just that ebi mu ha no mo hu ne say detention ni bi ha na abuse wom but at the end of the day no say abro nyemu nyina ye de omo koy wo ye ja omo ne nam ho say subo bi ha na ye de abo na wo court kopim say court no ebe kire say we de bi manas we de for but me re hu ye papa ebra me hu say ye de ne court na ka mu na bibisa abana to be honest with you me nim say mampani ebetimi aye hu bibia on kan che ne say wo mna ye nya ne hwe wo wasam na wo ba begina court ne yedi obi antimi nya wo bone so atia say wo abobra wo bie businesses wo employ nipa hey bo na bibia yentimi gat yeah wo bobra ansakura no obi rap politics mu no wo ye ankra wo ye n'adwuma aye successful akona nim entinyesa 8 years no a NPP ba power na obi di so na betimi abetwa bibia timi de na me hu ne senka obai and obi face na make nipa bebre ho a special prosecutor afre wo mo attorney general afre mo kokot o mo ba edubu ahisi yama de be say ye did some ebi kra ye ko hu kra no na bi kra attorney general kra say okay we the course nti ska bi wo ha twia anasa court no say kra asem na mo ka no kra woni fo no kra na wo bo bra bi ko bebre wo ma bana akoye te say dey say o man ni mu ohu asa wo ba mu ohu asa ye asa ye be kumpo na say mo o ban ni kra bad name enti to be honest with you, when I saw the video now, bro, for na so ni mu, no me de ko she car ni mu no. Me say, oh, papa he doesn't deserve this. So timi di akokodro eba na obe face whatever you need to face. And I make edubo hemo ya anche wo man kotum. Abro nyemu nyina ya anche wo mo. Eyi no mo ne nam ho a ebi ekokọ to be. Enye na bibu ha attorney general no wo maka o matue skai. Enye big deal. Sa wo businesses wo Ghana. Ebia wono so nanim ebia de tuem batemu ya adwa minim se wo video no na se sense wo nyini omo ankasa kra no say ya ko bia wo nyina de tototo media no so nyini nti sa hoden back and forth ne yi no be ye yi wono kra nyame do no nyame do ne papa because wa fam January 20 APAM to aswe court January 20 enti enyaba ne sei no a na ama ase se nya sompa na wo sompa so do ho bo 106.5 FM wan hwe o man no kra ho do ebefiri mu na nso ni nyina mu no metro lens de obokrata se yenkan kire se wo yese bone na abefa to ho so nko ade a posifo nso ma wunya haba ntenwe ya wo mo aso kilentuane ne domachi enti eno nso eda ha sede wo mo kire kura no wo mo ko wura ban ne kura fie wo aburi ho ekobo okro no bia nso wo mo age atum enti anopa metro lens nso abo ho amane sana KGL ne NLA wo mo review no eno nso de atokrata fa etoso mienu na wo de ababetoa kratafa etoso nwotwe no se awukugwa twafo hene
ne na eti nananom wonse do wo motwa de aba beto ha ana afi yekọ achemtafo nso a aposifo wo mo aso centroni bi panchi na no nya firefo nko posifo nso ayobi na we achemtafo centroni wo mo abiri no papa ya eno wo mo atwa de aba beto ha owura Michael Akrofi wo mo amfa na anya ni ha nti eno eye de metrolens de obokrata ne dia wotwa de aba bi eno no na anu a na sompa eche mo anwa ni magiri no se na ekoso amanfo eka na ye di amanyoku ahodo akura echi ye nya mo fuampo enom ne eho ade no na MPP loyal ladies se da bi se wo mo ebi anyamo anwa ene magiri a wo mo no ama amanfo nso nya bi ni nti wo mo no aduane e de afidi vulnerables ne bi e won kran anopa metrolens de obokrata wotwa e de aba enwachi ene wasande aba beto ase wasi so registration bi koso na kama ese achachefo mpanimfo no gigi sika firi asuafo no bi ho tituru de wone wo manhya ase bi kura form 2 ene wo baaye ya gina shim wo mbe so wo mbe register no yewura fanyimu aka ne pre enye pre mfa se wuni a wo bedi sa adwuma no no wo mbe so opan achi emra no nyade a ebegya wo anopai krata yetwa ede aba na posifo achi no na wo machi nipa mienu yese se ukọ adabraka jiweri shop bi e ho no wo motonton se yasomade komade mpempra ne ahodo akromfo kokọ wi aho na posifo aso wo mo panchi agye etuo ne moba na afi pickups nso mienu ye no nso anopai krata no etwa ede aba ye boso ede ama yetiefo ese akato ne brotachere ne sen na sonomba na kwa akoto abante se wo mo na machire prapra achire adaji ba omia bilbo doctor wo ka ne fa saa na yura kan na Japan so ka ne de wo ho abati yura dutwim na wo mo de ne de aba betwim wura bra champon won so ne de enenam na anopai wo chese bra champon blocks ba omia from meeting kumawu mahene opare ansa na e ka saa asemi anopai eno so ewo ha afi kade senior high and technical school asuafo a wo mo kwabo kirekire ni no nipa num ye de wo mo ko prison custody se wo mo nkonkoda kokum anopai eno nso metrolens wan fancy wotwa ede aba na nipa nkono nso a na wo mo ka ho bie no wo mo nyina ya remande wo eno nso eda ha na ne de ye oboase school park no so na no wo mo di aposifo mpabro no eno nso nipa nkonin wo mo nyina nso ya remande wo eno na ye boso ediama yetiefo na kumasen kratempo nso enkwanhie esiye na ebi prepare ya ebi ti nananam wonse do no eno nso kratai wotwa ya wode aba ye boso ama yetiefo Dr. Gideon Boako wonna yeta no atifimra sebedwani na wasinipa maako wo hadu no nso wono se MP wo support won ama won scholarship anopai metrolens wode aba ya ye boso ede ama yetiefo a wo motie sompa enti anopai ukọ various news stands no won say ka bi na ja wakenkan enti saa so na follow sompa na wa comment na fe wa share na unua nso enya bi yo the chronicle so ewa hanum say na wo share anim hanum a former parliamentary candidate ya wo ma endorse ba omiane no ho asem wo ha medical boso na mentifin do mantam so Dr. Brian Echampon ede aproboko pie mu wo ho na wo kiremu ese grassroots no eyade ese wo mo de wo mo support akọ ede amano ora kene Japan so se Ghana fo emu mamitumi na mema mu nyuma eno ho asem tiawa ewa ha na enne chronicle se yenkenkan Luke ansempa no etinsia yimu aduru nsia Luke chapter 6 verse 26 eno no wo se yenkan enti yewia ne yakan na kratafa etoso miensa ewa hanom ena the chronicle ede abase TikTok bi circuit court 10 enkran ya he Anna Evelyn Asemwa etna edwam ya sentence no wadi mfihye no aduru nkron 29-year-old TikToker Francis Amufa se fine a esum 1000 penalty unit o de baga na sika mu 12,000
Ghana cedis for publishing false news with intent to cause fear and alarm. 120 million. Na yes, we call ne TikTok account na. Edin a we use no Vibrating 48. Eno ne TikTok account name no na. Woko keka nsem bi fa wo bi ho. Se si a social media no. Enya tra sa akọ. Obu ho no aka na asem a wo mfiu. Obu ho so aka obebua wo. No correct. Enti content creators no. Ya na ma ye careful. Se si a mofai. Eti say abone kase. Abone kase. 12,000 Ghana cedis. Okofa free he. When timi antua wo be kodam 5 months. Debut. 50 days. Oh, okay. 50 days. Na ye be almost 2 months. When timi antua be kodam 50 days. Wo wi a watua sa sika na ye fine na court no de ama no. Wo be say tua mpata sika. E de ama de wo tro ne ho asem na enye no kore no. 6,000 Ghana cedis to the complainant. Enti eno so ho asem ewo ahanum sei. Na ye 18,000. Ayeka. Snetefo ese womo apeja pension no emu ha mu chichemu edu 10%. Na pensioners no kra chese we kra di esha. Wo hwe Ghana sesi abia cost of living no aduru. Ene increment na emfa entali. Enti womo nsan mra biem. Eno ho asem wa ha na womo a womo si hene ewo asante mamponman no emu wo matena se eyi mampon hene foforo ya ono no ba be ye oman hene ewo area ho na edin a eda ne so eye odehye Leslie Nkansa Osebunsu na emum ni nkonwa din eye dasebre Osebunsu a wotoso miensa se enanu ya ne wotoso mienu no efrantuma ne tintin emu eye April busumini mu last year no na esese wo mo hwetoto ne ma mamre ne amane kwan so na wo mu eyi ohene foforo enti sese dasebre Osebunsu a wotoso miensa wono ene eba be mampon hene ya eno nso eho asem ewo the chronicle the bokrata no emu na quotation na wo mo de baaye no ena me kan yi osi woe to you when all people speak well of you for so their fathers did the false prophet nipa nyina kamo ho nsem pa munwe na sanso na wona janom de ye edifo atrofo no jama Yesu ne kai onwa eti we no ha o sha e kode ama doctor Brian wins grassroots support in the northern region. I was say hey say nipa nyina edo na wo mo ka wo ho nsempa no correct say endorsement yi eno na aba ebi nso kakra so betimi akwa Dr. Baumia enanu a parliamentary fu ene ye ya na age atum ne atintim so ne age atum ne atintim so ye nyantoye fear delegates tie eno ho asem ena chronicle enso ede aba no pay yada ne atwe bi ede ama etiefu APAM fa wo de akabre na uyi amo ye metiefo ekwan be 7:45 no na wo mo abem ka che safo kantanka be ma si ye twen na safo wate ase na ene today the bokra chani was truth and enlightenment na wo de yewra feyimfo ni aba beto akire kasamafo de ma Ghana enwumasua asoye no ene wo che se wo mo a register wasifo no bia emfa mra kwan so no wo mo ye at their own risk enti ano pay e wo kratafa etoso miensa ma me Jane Opoku Ajiman wo benfo Ghana ma mpani abedi akire no wo se aban ye akire ya aba etoso mienu pro ne keta asehye no wo mugu so ko na wo mbeko akwa akosi ase eno nso wo kratafa etoso miensa de etoso miensa hwa no mfimfini ho eno wo se HIV infection nyina enyini kwa ekosoro ewo Ghana na babie gina pa no eye emma wo mo nya adaje se ba sibira na wo mo bo female sex workers ena fe wo mo nso a emema ne mema da homosexuals enti anopay today enya aboso ya ye boso nso ama yetiefo na yewra domre kanyi ne se
ensem bi no mo wo ho a ye de ntansa abobɔ mpanimfo bi tuturu wo ma ewodin high profile cases bi mo wonni akire di a wonni akire nyinaa ye se ensem pa ewo ho no sabi adanse a ebetimi asom e de aka sa asem no ni ho nti se wo kokodi animu a na se wo ya ye panin bi a wo tene fia ma mofra we nanka yebu nanka wefo a se tie bia yebebu e de waka ho bi eno nso eye de anopai today the obokrata no waboso na yenso yeboso bi e de amatiefo no saa na KLG ene NL wo mo contract no wono nso aka ho nsem na wo de ababeto eche se we de esre no wo sre yura IGP adechie sunofo aba na wo mo kwa akoto no wo be srada ma wo ma polisifo nkomma wo fa asojafo nka ho nti IGP to seek military support for MPP's presidential primaries and pay eno eye de today the obokrata wo de aba na University of Ghana nensen ene beto odwa se wo mo jejeje ebuo binom ene SRC fo de eto foforo bi aba abekeka ho a empanimfo hye se wo mo nsanko enkoje bodada na no wo mo je 2024-2025 academic year no Yewra Clement Park Deputy Education Minister ene empanimfo akodi ahia anopai today the obokrata wo huni enti watwa de aba ya yeboso ama yatiefo the US Venezuela standoff why Ghana's silence should be a betrayer eno na empanimfo yi akasa ho se bra wo mokoka se chia mampani Trump wokoche Venezuela mampani wamfa kwampa so wonya na we sovereign country wode ne ho ene ho ade a se Ghana moye manketwa momo nkoka ma Trump metoto pa ye ma ha na eche se ye mua ya no a ne ye ya ye nya atwem anopai today nso abo ya wode aba ye boso ede ama yetiefo we de safo na boso na obetimi aboso yi inje Tottenham Wenger Kudus out until April until Kudus Mohammed ni wepra na pra wepra intino ball no se ye bokura just April na wetimi asim na anopai today the obokrata wono nso de ba ya ye boso bi ede ama yetiefo nti sabere archives no wo mo so de aba wo hwe anim hanum se yowura governs Kwame Agboja ya wo yeso afo wo hwe akwan ne akwantimponsem so ne mfonyini ne da ne se tema ekodo wenya road project no sesia no aka contractors ya yedi adwuma ne ma wo mo first sky adwumakuo no sesia no go slow no wo mo ye enti ama akobadie ho nsem so aye bibie wo ho no enti wo manfo a eti area ho ene esra ban se adaworo ma wo mo mbo contractors na chi no wo mo bewie project no se de be ya akwan ho nsem so no ebetimi akonkan no ho asem wa ha na hohoi MP ya sesia wote so ena akane MP ena adane debate ewo empotem ho de hohoi sports stadium eye ne dia na current MP eye Thomas Wolanyo Chekpo ena de watwam no so owura amewu wono so edie wo mu dendenden ne yese stadium no Frank amewu si ene dia papa nso si ya aban property enti ehu ena akoda ne mansotwe ewo mpotem ho manfo ati area ho kire se ano wo MP a wo ba afufuri na no ne yeto abade ma wo access a debate ni tie no nko anwo na adwene wo se project ni adwuma esase wo be yese mrahye bedwani no a shift ne focus enti wonyina ye no wo hwe no wonya adwuma no ehu asem so ewa hanum sei na river ewuso ye no no ewatiwa west mensin mu ewe poema ntem so yese nansem anan mosofo ema wo mani ye den a wo mu operation si river no eni ahyase ete enti eno so ho asem pay the archives o ma hyase etiefo kra hyase etu wo mutu siramu o ma hyase kra etu 0260196064 for apam de omutu na che ma no mo twa etu wo so 0260196064 and 0260196065 ti yen hyase na yen fai hello makate wo hu radio no mo afa hello Hello. Hello. Yes.
Me ba cho me nua ba no mehia ni. Hello. Hello. Me ba cho me ti nka o. Hello. Apam, ana wako bi biso. Okay. Yen shana yen fawe. Hello. Hello, Auntie AKOSUA. Yes, baby, na me nua ba ma no mehia ni. So Nana K when she Ayo, Nana K, se bibia boko de. Damana do Auntie AKOSUA. Yo, my entie one opay. My friend pay them my mama baso. Yasa sha fi ase die. Na me fancy aso konkoma the incoming president 2020 MPP corporate presidential primary so bedin kuni Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia me managing obedin kuni by 55.9% at the department so afi one abo bright see if kunu so ye two about we MPP be national executives delegates ne asia hinfo nyamsere mo bright see if kunu onye pese me onya bro momentum no meka doctor on new to me in 2020 Alhaji Baba Suwari so ante ko the youth na mo hanyina mo twen Alhaji Baba Suwari na me am pg wafo ko from pom me managing anopai ante AKOSUA they say won oba e momentum akuafo isu adanya cash wo mo set price tag get to 12 Ghana cedis na uko yourself cash you cry ba wonya to form mo nto na ku do cry be to cry say carry 8 cedis we concern NDC 4 patches at to force them say dollar ababe do 10.40 Ghana cedis and so still uku omko career yi mesi country omuka ene encourage you ku mesi kan ko to textbook en fa bibia mo maro mo ayedin pa men Canada nti people so e kan say dollar any cedi rate no mo ye no mo nyai no mo mesi kan man me reflect o mo buru butum no mo nye mama mo buru nya di say da bi o mo di ansa no e da Ghana pusi mo no Mate na Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia be in 2020 abaje Ghana free o hayem Mate mi nua ba ma me da se pa me fa ne wa ba hello. Hello. Yes, me ba cho ma me ne fe wo se na free he. Fra Obaya, I'm cafe fra den. Ayo, Obaya, mpa cho ma. Afin committee you mami. Afisa say na ma de na pere ko echi kra. Amen o, amen mami. E da se. Anope. Me tia Alhaji Muhammadu. AKOSUA. We de wo penya me sonti, me no Kenya me asem. Who say we ase esisi enya de eyewade achi wade. No cre. Ewade penyi mu so. If you say waso abo set efeso. Nti na kefe wan ka so abo kuro 247 efeso ni waso abo nyina asem efeso. AKOSUA wo hwe TikTok ne enyema na wo tie news a. Enkofo bi timi begina ho. E da ma me ro ho papa. Wo say ye MPP for. Enso nkofo bi boy pa. Ma ye kaseti a wo bia wo di ba wo mi achi no. E ma ye ko position ye ne ye. Na se nipa wo ma kam bi na de a. Na AKOSUA na chese ba wo mi ano. Na se yo na wo lusu ye nipa bi ne di na chi ye. Enti MPP for me ma futua me de mambu na se. Mo ma nye bi edi ntin bi a mo fa na me kan nya asem. Hwe enkon wo kai ba ku yenu mi ensa ko du nkon so nkon ma ye du mata. Enti MPP foi. Se hwan ye bien ene brane tampo ena kan ena hwan na kwabele Japan hwan me se mon kan bom na mo ma ba wumi anko anye sa ye mu bia ye so nyame ne ka no kore no so wankwa mo so mo nko because obia so nipa mo ya woni mo fe nyansa no sisi papa no esi aduru no se ntumba no nko mo ye gyan ya wo ma ne ye no ko Yeah, that's it. Yo, bye. Yeah, that's it. Adenta. Yeah, adenta SOMPA fo nyina. Hello. Good morning. Good morning, Bemena. Yeah, Kwaku 37. Kwaku 37 SOMPA. My intie one pay. You Sakos, you are Mintia, what my food now. Sakos, I'm about you. Yeah, that's it. Amen. Dr. Mahmoud Bawumia, I may be tower commission. Any Rajon board, I mean, MPP for I have got one and say, that's one for Kosovo. I am Sabata. Is the NDC one for another MPP, the Anaka and Topa, but your album. And I'm a more for move, yeah, got MPP Lupa, Kotua Basun Jim. Now I mean Dr. Bawumia. Now I'm a dear, I'm a morning sister, I'm a more Kotoba Koma, a year winning. I'm a more this year, Uncle Vidia, Tell Yamadola back from the Baby and Yamapan,
if you are trying to before time no so 31st Saturday na yakoto aba yanya fi biem boko ukoto aba penu aba fi if the year ablekuma no for the ya catch Dr. Baumia ono na yina yakwa ye ko fi aba ama no yo mate yenso yedase na memfa ne waba hello Ledo bemena what is it ye ho ye pa na wonso e nyame kusu hwe me aka omampani da aboame se mema ye me de ho but what you know we ye kakra you yaka adabu me de onye menyanye mate ma bi tie we menya ye bia matwa tikadru no ade agul okay me de magiri na fa me bread nim okay mate ase ana me jina baba mate nyame kan ho ame mami tie o mami chia excellency John Damani Mahama ni chief of staff ni penny for abam papa na mamu papa nti ene January kura hwenso to ayeto we tell se nyame nipa ani di o ma no so no de mse papa enso de abegu o ma animu amamu papa nti ene me ni won kase oye refine MPP hwe wotwe engineer sorry anya tuma da no ene me ni kase every day 21,000 barrels ana ye nani ewo ma yimu ene ku fa do so hwe wotwe one barrel po ye engineer na ni da tiketi ko no ene dollar aba from eke eye mi nu mi enu edi aye beye edi abo aba no na shepa eti akoso you kind of for ye what time eti se na wunja nsuso so dollar ko from e ma wunya nsuso so bia o potoko mu a na bia efi wakwadro nene NDC edi chokadia 150 because one kasa na mudi water eti me kasa mo kasa mo sa marafaka mo ko to aba marafaka one day marafaka no ko bi tasatia obi to afi me dance memo obi for Emra 0260 196064 na 0260 196065 hello what do you got metu nkapa ejani moni me ani ejani mo mayenkwai ye mo official pa biem gentility won't cry outside gentility home cry na no hwan oh ni o kaka ko e wanti ma mentie wo de account de na kwai How did I call? I don't know about it. Oh dear. Oh, but that's maybe I say, no one said that be out one so. That be out one so. That way, so with the canoe, no better one so. What did be our when he said they only wanted, you know. Maybe too. Media bema no wate ya reyi media bema no Ajani mo pa jo ma video na fa be time no fa be time ya da se amen ai akomo mo 19 days neja say yekoto yaba good obi akisha ni nyema obi ayi campaign kama you are about to take the next example incoming president that is akakro 19 days when nyema na mwana national chairman David Kankabodi papa wo kasa papa oni kasa and you do also amwana and it's lord on so you organizer no what thing one na ablikuma 90 for phone sa no what you say oboyi organizer and national chairman national woman organizer Safia on so bad in you yamika nya say ofuriata meda me nya chwa say ebia and this one yen sa ne mo nyama bi wa chichi ni and na kofa sa problem bi abre no what you say because already the one ado mit man see go meda me nya chwa say papa woni ga neska dela na mo ka to ye business man ya wo ye na juma no wo ga na ska ye dey and me nya chwa ebia enfunso mi na ba ni bia akoba sa what you say and what one ye boni bia wo Ghana a wo ba unchiro to be ba Ghana ni bia no man nti to yi na ma na mare and the end is one imagine say woman attack no ami achi no ene fa ku bia wo mu timi ngeku atoni gena kasa guru no akasa sa en fact in fact so bia amma o Ghana bye bye
Meda say Jenny mo so buy 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello. Me patro me ma me ben me hia na no pay. Me patro na madam Sumai. Ayo na madam Sumai. SOMPA 106.5 FM yenti we. Amembo mabaso me saka me niam no so. Yeah, that's it. Amen. The radio station here yesterday ka ho so baba Ghana. Amen. Yeah, that's it. Me re eside ka se mu de. Menchia Dr. Mahmoud Bawumia, Dr. Papa. Na menchia Jombo Edu na Hadia Safia Muhammad na Jackson Kudia. Minia. AKOSUA me gidi se wunu se Fulani fo mo baga na ha no. Eye Ghana mpanyinfo anya hwie na wo mo hweso. Fulani ni bia kwani na ntwe mfi ni kuro mo mba. Ghana mpanyinfo na ntwe na wo mo hweso. Se wo mo de follow ba wo mi na yire se wo to ababa ba wo mi okofa eyi Fulani fo ama mo do mo na ntwe abesem kofo nyema wo abla enye no kre. Nti e be fre kanu me de no su ne bo aka se sa we free ha we nya Ghana ni we free ha no ebi ni NDC mo enti MPP penifo na omo nhwehwe ni mu asa wo mo ma no omo be de omu dai se John the kan asam officer ba wo mi ogugu kra de be gu fiche maba e de be gu fiche mi ti so di areas no bi aba nti e be la mu dai no na ekro no na be konso una nyame nye Mate na nama meda sepa higher SOMPA 106.5 FM Accra. Hello. Yesu Santa Miniaba. Bemena na what to say? Miniaba me ho de papa Sibra Muhammadu Bawumia. Ayo na udin de say na free he. Me die na wuska e free dan so man. Ye na wuska dan so man SOMPA ma yenti we. Miniaba me da wa pa se menye da je sabo fi dikesi so. Na me fampa boy twato Mayura Muhammadu Bawumia. Sense akato no bro. Na NPP ye collection no. Ye be se delegate. Na me yad me so a ono a de ne ko. Aminiaba wa unya be man na wuska. Mo cha nye meyi ni matuka kaka me san ka me dio. Ah ne ma no mo friend na ebusa wo masem mo yi ano ne de ma wo mo nti next time no na eja wo so wa friend na ye de bia bre why. Na ma tu kwan nti na me nti ende nka wo so de nka SOMPA de nka ebusa wo question anka ye presenters mi ensa di de nka betimi aboni sesi a ba wo de anya hwe February ho kono nso foforo beba why me da wat mini aba na se de mi agani mo kan ye no o se asa jangelisi home cry mini aba mo no be ka se mini aba se wo hia wo mu asu o mu sugu mu ye mu no hwe ba di edo no hu o mi enka no krencha o my Ghana o se ede ma ko yi a mo mi enka se enko ya mo mi enka enne mo se dollar ba for mini aba kwa bonti ko to gobe gele ni adia chese last year kede usitono no this year no exercise auto 10 series last year this year 10 series no what the man call out the face man say me no kokoto kon 10 series last year 10 series this year 10 series what the man call out 10 series me no again chese dollar na ba for me aba ye nu mi ye ho aye sere Pomi anka no kwenche panyifo ya wo kwa bonti a ye hu se dollar na ba fomu but enye manka ese ke benefit dia ne ye wo outside ye hu minu bia no yata area ye hu sa ne ma no enye ma boa ne to last year this year wo soro edi na ke dollar na ba fomu and ye pumping Ghana ke guma ye bo ka to ma nchirima ese minu kete e ka ye bo to ma Ghana nchirima no ye no mi youth na ye ba no e na da che de sa ka do che ka mo pumping guma fa so be ne wo soro artificial etika bebia dollar no kono ka mo mientimi try tere be ya tikana ye ko be bi enyuma ma mebo anya bia ye tan say be boka to manjima madase na wo ko bi to aso obi nso to aso ma ye dase pa hello SOMPA AKOSUA ya be ma SOMPA eben amebutu kwa benya na otimi nka no pe megidi se na ohwi de ko yie ma wo na wo ga twide amponya nkopon ase nyame adom nyame ne yedini ye wasande yaba na ye tiasia ye wo haya ene ye chese bibia ye boko ene emi nso meda nyankopon ase ama wo se ne oni me di ni yie no saa na wo nso do wakọ e ma wasan be tua SOMPA fidie so ma ye ti oni dia twide amponya nkopon wo soro so ahememu asidan kan wudin ameno wama mi akonye nso ma menchia chema bibi
of Tema West. Let's say many do a Mumayan Canyon, Naminchana Nampim, or Bonnie Humodin Pa, regional cement organizer, Nejuma Pano. I feel to a baby and near can say, still maintain. And I chama bibi more of Akutia. One day, so ye Wakutia, I eat me G seat, Nisi Yanamo Hono. San or they call advice chair, they were Eastern region, here than I say. Minyaba, Unim, me say, a Kuya, Yabeka, and Enquia, Yabeka. Only me did more than say, government or born home. Promise or the man Ghana for any 1 year promise not the Mayo, or a term of office. And we are back so only a term of office here 4 years. Now, so 1 year and I bear born who against here 3 years now can you bear them. So what I say, it must be Ghana for some more for Muslim Koya. Don't want to about. And now my younger Twitter that bro so if you say I'm in the right direction. Who's the say with Doctor was a Professor Dunphy. I see your mama praying whom Mama Della near them and confirm do. Just look at this. Your cost quite knowledge you. Don't laugh for Nebema and get the phone who be here. You to 2 near anyhow inflation added and it's number 5.4. Yeah, catch you say your mama I pray no who do. So what all because and MPP need a bedroom. MP for bet me and come on here. I mean your bakusia. Yet your man Ghana how? You want the man Ghana for. So what I say, any who your mama 1 year per head of a so member get the 4 years who say you win. Oh, you can't say Ghana a year so. But also senior Ghana air corner. You man na come any year ban. But I said, Jody Fonny, I said, Semin Cassette, Timothy, yes, sorry, Friday, yeah, I didn't come between for the back of Saturday, if you say from our country for don't announce your call, sorry, Sunday. Now, so yet you go, may you tomorrow ding, no, sorry, and I see about you didn't say Ghana, listen, a free trade, my you need control price about because measure changing now. It's a master of mine. If you move on, your margin said, and Omodi, and you have a far, you get it. It's a master. Say, bet to me, John Mahama, no penny for more identify the NDC businessmen. Now, move what to come warm, I say. None conform my margin so much to your money, Amasono. You better go on business because all the also NDC for us now this kind of grow business who don't do now. I mean, the end never got to more. Now, we also want to Yamasu, who never been to our because you just ask Modino. So what I say, don't mean sabotage your mind. But I don't want to your point is nifo. Someone yes, and yen on my pen and I went to them penny for nifo. I'm a former finance minister, near microfilm crap or so old to me, but my was also be my Matebe or Beba. Medasi Eben Yachia on Crofona 0260196064 and 0260196065. Hey, SOMPA 106.5 FM Accra. Hello. Hello. AKOSUA. Yes. Ayo, Efo Mamintio. Misaka, Niamanona, Misaka. I will Saka Niaman, Yedemiasi, Yedemi. I brought Jerry, Jerry, no, I brought you for the offer crowd. Papa, and AKOSUA, who passes here in a Muchi Masi, and you will need to it. Yeah, that's it. Now, Bakubia, Yapia, for 20 years. They don't have a problem. Say, I put you on before. Mamintio, Efo. AKOSUA. Maminchi Dr. Mahmoud Baumia. He come MPP for Ghana for 96. Dr. Mahmoud Baumia. At the part, trust of Party. Yes, can you find Mayor Press 2028? Now, your General Secretary, Unkom, on Chia Papa. And I was scanning and I'm a Matibun Katisha. Now, at the Papa Yama, who share Black Yobe Casati here. AKOSUA. Me a phone of it to have. Me need dollar. Me dollar. I mean, nothing be that. Me sitting out the and to the transfer from me told Okubaku 5 cities. Now, first, now, I'm from the total 5 cities. Then I say dollar transfer. Oh, 10 cities. Now, total 5 cities are. And I also got them. I need to see the impact of the city.
say dollar back for na me that to talk and then dollar back for more yogurt first na dollar price was room yogurt your 40 and then dollar back for yogurt of 5 cities cause ya and then you feel at the price for me cook AKOSUA me 10 cities and then me dollar back for me 15 cities low fair and this is fuba no move and a dollar phone na say dollar na back you ade bia transfer say ani fa ni di ni ase be hu say dollar that transfer and ki manya hu fa so ti bunya sa afesu and also ya ta ya chiro fine ya chiro ayi ni asem ne mo no ye transfer Ghana ma mi di tama close e wa ma mi ba ko I know dia port for journey to 10 years on so ko transfer America or transfer America now we are free near Sabri no bidia come on America no say a chef rota bu ko fa no mi suga na Ghana for say your mama Matiefo Mati efo me da se AKOSUA what time na so na obi nsum rem why why ade 0260196064 and 0260196065 ahaya SOMPA 106.5 FM Accra. Hello AKOSUA mame we unia ba sofumame domi SOMPA kamidin sofumame me said into papa to dem mami bongu bogum yenko no pay me fenche mo den enfama doctor Mahmoud Baumia akato nabro no delegate ye ko decide me sremo nipa ya ton na dadade mo me fa banwa na nsha papa na sawate the 2028 papa no de MPP ene o manga na nyina ebe koboshe asase so na me no be ndisi for de se omu nkutokwa no mo decoration mu se be ba ro aba candidate egu ka so mo ga bi nso ba ene de wonyina container no so be candidate egu enti Ghana for so mo so mo hu de mu odu na ekukuru mponi ne ebeso a omo be se ne ndisi mamu go mo sha se ye de a ene ba 2 years campaign MVP ye kan hu bom bi akoye eye adwuma inshallah Dr. Mahmoud Baumia beje kunyo na 2028 ama oman na ayekra behwe menu aba woni nya menya adwuma medase mame ye chia mpanifo nyina nso 0260196064 0260196065 hello this AKOSUA yes wow this akafia phobia kantamanto Accra yengwai Edem you only time one member mabaso SOMPA enti na mode SOMPA na me fa konya entia SOMPA etiefo ene kofa ba ene edmaifo nyina na me fa konya kesi entia incoming fragmela Dr. Brand Echampon me fa akonya suntia incoming national chairman honorable Wati Ejako wa fa bia obi a no se wutie SOMPA no chiao na me chia Safia Muhammad incoming organizer and Jessica Dia and also incoming general secretary and incoming national organizer friend Obiabe di Peche Abanga and also national organizer AKOSUA me say omanimu ayeda AKOSUA imaginary radio so and and I come and never na de bia na at the adamu da yansani isre let's call it bia na mo yasani mamunyai mo ti abani mo da mo ba si AKOSUA and ton brunya we di brunya come and you radio station na de yansani na de bia me ba and I come and munyai AKOSUA che ya be fre ye mi no NDC for o mani na dia mo sorry and a dollar petrol so ko dia mani mo enumire no sia ana no nine e be jira kinswe na ka se won ko kwasi e so lori fa ye die we amemo papa o so na mi ni efoka gobe ho asem na no time ani ati dollar kosro o ba kantamanto he ya me na mi twitter big 5 cedi no atoko 2 cedi mi di e ma na nene and then 10 cedi o ko jira so wo talk of the plan ko kwana the so got what I power because of about Bonia Epe and then now by Abba, you can't granite some more monkey. You can't say MPP for monkey. Sir, 2028. A Kodia enter
na aba papa ebe ba se MPP aba ye poto abama Dr. Brandon Chapo awo January ya ebe ya 31st na medi edim no bi edim am nim se sa school fees ene betia weni area di nyina e be tani nyina mama aba papa abe Matia Kafia obi foforo nso mra ya chaka ntamantufo nyina ahe SOMPA 106.5 FM akra me fa nipa miensa ye dia frefo na bawie hello mebacho ne frefo say okay baby yo of afrefi he afrefi center area yo na wutie ye wo akosia me chao pa na me da wasezo ada we no nzakan ye de nyame ase ye da wase ene mo adoye a moye because kan radio station bi se wo they say bunya no then wo mo ye ne a wo mo si ye mum gofo a ye fra ye chia wo mo no mo ye ezu akosia jume ya ye bebre no a nipa no se ne misi ji no ho ene di na ye fra ndi fra bi won ma na nyi sika bi na yakwaje free baby na mo se de peni banidi ndi ano pe me da wase pa na meji awura wache jako na meji akopre ko kwa me Japan na odesei na naki na kusia me koma sem so a say social media no enenam na on se de ke Japan ebo ye pa say ye gongo ye campaign India MPP NDC for no and ka sa asem yo na akosia wudi ti asem papa nyaza asem bia e wo sa asem mu se mu se Canada Japan e de bo mo pa ma musika se mu go ye campaign India no and party owu miwa ono anzo after si olusu ye na okọ campaign no wo se baby o be ko bia no MP no okondesi wo ho no no o fi wo no ma o man 100,000 cedis e on fanzo ni campaign so na sazemu ya moka na sebi ufa akosia kokosi ohun edi mu a wo edi bapa na udi sazemu e de to panyini so se panyini bo what take kafra memfa de waba hello mini aba patamache meju so obemena mami ntie we mini abema be na mehia ni uni abema otu yo otu ya mu akwaba nyami chira ono wa amino ono mo ye juma nyina waduma empani fo nyina musi obi a tse minti ni obi etu nyami chira le ba ono mo kwan ya pa so je me so ene inni me da so ebi ya wo je me esa akwa ma me lunch ka ho ma me nyami chira na oma obi nya o ma nyina abo ya kese amen Amen. Mama kaka me de ka se o man no enipa etimi ye ka no kura yemu. Ye nsia se ye be ka no kura se ye be su nyame ya. Ye nsia se ye be ka no kura. No kura me se dollar e ma fom aba fom. Ni MPP ni ba. Ni do MPP. Ba dollar ba fom a untimi ni jira ready so enka se dollar e ma fom. Ye nsia se ye be ka no kura. Ye ka no kura o man ni be 2028 your candidate is in the best. Obey you dollar. Every year campaign and also only issue. Obey you economy. Every year campaign and also only issue. They can last 2 years. Not total bit. And then I'm almost about 100,000. They say a sweating up to about almost 85,000. It's obey you the campaign and only issue. 80 years the candidate yam fa banche abo adanka sanko jaso yan sanka se banche na de ko na yam to no le sa de banche kro na asa akogu jaso eti se MPP for episode almost 2028 on fa de omo peno emfa nko no ni ade onipa na ye to no na amanfo anto uko pe ni pa se omo mpia nko to aba so nko no na so obesa de ono ako eti ono no yem to ma by force yem ko to ma dana fo a to di MPP fo a eti no mo pa de mra o man fo na etwem eti pa 18 million gani de na etwem eti candidate no odi o pepe o mo de ne fa no o mo fa na Ghana fo twem Matiotu Matenya mema wadwuma nne ye da se pa me aka me yenu pe hello me ba chobi ne be ma be no mehia ni SOMPA KAKOSUA SOMPA kwa ba we de nka ka de na nka ne de nke ye de wo
Tia de afidie no so aye hye. Afidie no so aye hye. Omo aye ni wo nyina ba. Omo frɛ no. Omo kura ya ma wo. Last week we nya wo. Ba ko pe ye kafra ma mi ntie we. Ya oba ya na na ma e ante kwani. Itia wo mu nyina me mo wa afentia pa. Na mimi aba sema ya amanfo pita no. Yemfa afi ba ko entutu oman no maye. Ye omu nim amambu a yanu sebi ye wura mu bida yemfa 1 year entutu oman eno mama ni yeye ni obi foundation no obi eledi ato ho no uba na wudi su na wo ni ye a etumi ma 1 year no eyeye kakra ma wo yemfa machine ti meguto 1 year and 60 ema ni nye adwuma dabi enye yesa nti omo ba na 1 year na ayesi na ya foundation a eda ho no ma ba beto no mo soso nti na ama akoyesa ayeye na scale no kura no enye ye nti misira won omo ba omo hwe ni ombeka na so omo mita omo mpanyefo no ansa na omo abeka yemfa 1 year enchichiri bibi na mini aba ntendi o haya ni empese ebeka no radio so because I know she because the way MPP pass lose ya mini aba ebe shock nti etembi wo na ya na ye kata so ye penkabom nti ya ni obebe bia no ye ne no beko na mmom omo nkata nkyere omo di omo achi no because that anya obenya post abeye minister abeye bibi nti ukasa asisi ya no wanhwe ya dachi ye begina so ye de ebuwo that menso me dase ye chia kansoafo nyina ye fa de wotwa to okra na ye de abawie ye hello good morning me ba to me de ba ben mehia ni ande ko ya ho ti se ni kan nyame adom me hoye na wo so e yankwa da ma me so me hoye pa okay edi kan asida ndi be ko fa ba ya dase na no oni no ka da de ya de de try de na obi we da wo to no obi friend ya mama mo anya mama wa ya mama ya o ka o so hwe ke de to anya de ne de ya nyiri ya ho de afoforo bo le da ji o mbedi afa o anya ko je fu fani o kantamanto ya dase etisa ebe mu nyina be ba beji afa ay pepa choma minti we fifa ada ye ti me ti se do wura no ti se do ono so me juma bo mo dia no de ma minti we fifa ko ni juma pa mo ye bo man Ghana ya dase ko mo nyan san ya de kese wa de pa no de AKOSUA me de bega brebi ameka me pai boni se SOMPA enye kese nchen radio station bi Ghana because of my dem party no amen let SOMPA nya kese nchen radio station bi Ghana so pa de mamintia onabo boache ejako opani na adwene mu do opani o tenka bomu woni pepepe wo pe unu pa ko na to se wan wo ye bodo o be tra wa ka tra se ni se bi o ye nenye oni ni boache ejako oni nya fi so be di chairman no ayi o mo tete onu mu na de AKOSUA mo hwe me AKOSUA we tra na o be to ya pe we tra na na 24 party no makama no atu aye tenka bomu pepa wa aba no no we da no abeto ne die no we da no abeto ne die empeni for we party my system de mo na si from there bi ye nya bo che ja ko o me che mama MPP party no nye nye power ne free NDC ye nya ka bo mu a ye ye ka se na die wo mo ye nye matroka na $1 ba from so nye ma so ntiem ye nya ka bo mu a e be ko so e saa o because o mo na kuta power do o plan o mo be ye MPP ye frempeni for no wo mo mra from no mo man ka bo mu mra party ne mu eno na bitu ami ageta wo enye se si die NDC ye enye wo se do mo ye nye garam se yo ka so ba obetu anu wonye ho hwe wo to politiki de ho so mo ka yi o ba wonye ho hwe wo mahama e bobi pre bo o se ye nyina no
o se boy na ni bi no we this and to say MPP ya nyan kan bo mu a won be ko so e be ya what you go do wan ka say koko kriafo and for the onu no power and for bo mu 6000 to so kriafo wo ma to koko no kra no stop be to koko no kra why again and say it and you want to pretend for kan bo mu yes kiremo and kan bo keke ni here na mu ya say mo to ayam pia no mo ko so to ayam pia na say de be yi no because of ayam pia na mo to and kan bo ma na ye ne power no and it's a double satimba and send you to a man of Krana after the Bibia and then we bet me at the power. And that was way. Move by one would say, yes, no one because I'm going to meet you that for me. Yes, sir, woman, come boom. Essentially, can you find about the uncle for? Yes, come on, people. Yes, some of the money and yet. What do you want to be able to come? Yeah, Matthew FIFA. FIFA wo bra so. Wo bra so. Okay, then me man no see from no. The mechanic said, NPP pen for. Mo pen kabo mu. Wie. E wura mama. Ye trend bono o share no. Onye mu ba kokoro ye trend no a ye hwe na abobo ya no wole tie boot no. One dey obeda da Ghana for ne ade ade. Kokoro for so twen. Oma aboa kokoro na no si hon mo a. Atofo no emu omu tiko yes na no fa tika no enkoma crash for no to kokoro ni ti omu ka no omu nya se omu de masa medium fi edit ada no oni am ye duma mate FIFA yada se pa ye check antamantufo nyina na meka wo sa ha ye SOMPA 106.5 FM akra ansa na ye bedi dwa kakra na pam mame fa enkwahye we ma awarefo se wotia aware ase a memma oba bi anasa bema bi mfana no mfa wo ho emma ne nya wo say you are married to the wrong person memma ne nya wo say bema foforo bi anasa oba foforo bi na wakohia no no wo ko do no nti no wo mpe wo kunu bi mu okay enyina akono so antu wo kunu anasa wo yire ntontwene enjina akono so bema na woni na flat no oba na woni na flat no Shannon so say wuhia wo dofo no foforo no sa na netie wuhia wo kunu foforo no sa na netie wuhia wo yire foforo no wo sora na pa na wo send the message na ntimi nna busa wo se die na asesa wo hia foforo bi a sa de na wo ni wo kunu no wo yire hia ase no wa hia ase no na yenti eye wo say you are married to the wrong person because we refi if you say we ye gina kono so amade bia hro fi say marriage no ye what time ye de akono hyase and ye what time ye de commitment and eye enti say nipa na wo hia na bontin sabre ya mo flet no kan we say nipa no wo hu time a wo chichi wo si o wo hu time a wo ha nkrom o wo hu time a eyi wo esabio efie ho wa hu ne die wo fam o boxer gu ba bi wo hu time a wo fie ho a wobuofu hu enti aware ye ne wo stage a ahyase no eya akono but akono no ntimi drive marriage no edu me bia wutu point kasa me kunu ne me yiri nie de nyame de na ma me no ye beye ye ho adwuma ne ye de aware enti me hu wo mre ye because upon se wo bi mre ye a nipa no ho beye wo hikakra wo kuru mre ya ne ho beye wo hikakra wo yire mre ya ne ho beye wo hikakra nipa na wo hye na bonten wo nim ne mre ye etina me se kai odofofro de efe na nso na wie ye aware ne du ba bi esese ye commitment ane aba mu obu edu time adwuma ne wo ho no mehu mre ye wo so hu me mre ye but ye moa ye ho no dabi ni ye take flight bi jane ye kopɛ foforo se wo di akoda chi ene wo be marry 50 times if se nipa na wo kwakɔ ware ne du time aba hu ne mre ye akono ne be kɔ fam ju ba yere ube jaya na I'm not saying this is an abusive marriage mu and that's abusive relationship. The American say, baby, I don't love my husband anymore. I don't love my wife anymore. I'm in none of we shall know wakushia oba fufuro bia washa ase ne flete wakushia bema fufuro bia washa ase ne flete and I want to compare and now say wahu ade bi wo bi hu ani kunu bi wahu ade bi wo de yire hu a ohu eyi wahu ade bi wo ba bi hu a de yire bi eti e hono e ne say one coffee no but the refi say say ni pa de wo hu na wo pe no wo nya hu de mere 80% no correct
ebi a wo yere o be 80% wukuru wo be 80% 20% bi na wo mpe 20% no so adwoa e de wo be hu obi ho 20% obia wo ne nenso 20% na wo yiri di no abon de se de eti abokoto do 20% na wukuru na bi ni ho no wo be hia be ma bi wo no ho okay wo be hia wo be bi wo no ho wa abontai ba sa oba na no se be ma no wonya uhuru de anye unhu ni 80% eti se wunni na wo to 80% de to twene na wo kodi 20% de chi a wo be nu ho papa eti ye ti afutu ama me de kono de maaye na wo se fatu ho fo wase bram na ya na maame dokoro wo ja ni kuru no e chi no wo se sana mi kutamade papa bi e na me hire no eti sometimes aware ase e do time a eye automatic say adwo mehu ne me wo ho amempe a wo ho be ye mehi wa anya ne ma se de bisi pa wo ho be ye mehi eye normal eye ni pesu ba ye nyira so nya ya ware ye nyira so nkope another spec ye nyina so nkope another spec if say wonu ukuru na hyase ne spec no na wo ho but wo say wo hu ne me wo no ho a atosi wo say spec ne ko spec ne say ko but wo betimi akanya no amana saba ye wo season bi ye dry season e wo marriage m okay because nipa no chese wo no kura no akai asem bi kura ka chese won tade ma kura de wura fi wo ka so won ta akoda ne diapers bi bro kura de wura fi ana wo fredi bi a wanfa ba de wo ba no wunya hu ni de o eti be brejina kono so ahire ede ma papa e wo mo dofo no ho wogya ya kwa awie do afi wotua no wo kaka na bi kru na bi di jare bomo bi kru no ba kwa wo mo be yire no hye mi yi o be yire no dwene mi hu o be yire no take care of me o se de no si tutu fie adaya wakohia side chick bi ananse side cock bi wa bonten and na wonya hu side chick and side cock na mere ye nti no odin say eye fresh be si wo de ni pare nkotra be ye 1 year obo se sa akono na wanya ne sesia enti na me dey ma enti na pa mi bisa so bi pa cho wo hia wo kura na se wo hia wo yere foforo na nti sa eye wo sala na pa bia na send the text message na wo mfe da bia anopa bia na unyi Nyankopon firi wo fa de be she ho eye no na wudi kan je ne ho ka be be ba cho se we woni ne worry after 5 years ade the way ye ho adwuma ye intentional me chance send the test me chance me hu na ma ball kakra me chance surprise o kakra sa adwuma ne ye pese ye be ye mpese se adwuma na ye chance ne ye no me chance na me de wo pie kakra ne yakọ date kakra ne ma to ade abro kakra ne ma surprise wu momo de kakra ene bank account me de kakra tum no ne ma sa ne ma ne ye jai no to ho but we expect our marriages to work ba wo ko hia ni parofo fro wa chance ye sa de na sese wo ye ma wo yire wo ye ma ukuru no ade ntira wo ye ma wo yire wo fie ade de wo no girl de ye no wo ni boy de ade na wo chance ni ukuru je eno nso efuele do no ai and on family ho be ba cho na we wouldn't say 2 years time of ho eti menyina akono so emu ade pa bi nhwero me mpa mi kuru biem me mpa mi yiri bie fi so bi defe ho because asase ne sa defe na wo ne be ma na ne eyi oba na wo ho no eya wo de wa fe sa de no fina wa fini nti na ma eya wo se akono wo abonte ne ye better no ana ga ne ye better ye fe ne wa fe eti mu biye no mu se ya fe ho ye nhase na u se mo kuru hu ba yire ya mu mienu adwuma na ekoye ebi a one party hu no opese ye nye meye na de o ti ho no ya da partner no so no abomi mfi tatu a adwo ya botre obi wo ha na sama eden but ya botre manyina no so nko because the same person no wo niam bi a wo pe wo be text message no e bi kura na adwo ya nye reality face reality abrabo awo a pressure stress aba entesa first no first na me no mi enu kura den kura ba bi ensaba ye pese to asase ye pese sifie water bill light bill bills sa na me nyina begu ye so oba wo ye adwuma enkwala wo ho esese wo ko esese wo ba
wo chano ho obre o ye adwuma o san hye nkola ni sikasam. Oh, those pressures in life and ye free ho say you still want the same thing no na mu nya ware ye no say that mu betimi aye o ba mu timi nya te se ba ko no but at least mu put in the effort kakra na chi ni panasenya empathy ma di paro empathy ni say I feel you oba me worry anche na me wo ahenasa wow ma won koda miensa ba ko na free mu na binya oba ba ko be ma ba ko entafo ba me ngoda ajua mi chame ho e wo fie me sa resume adwuma as a broadcaster e say me free fie 4:30 wo be dija hey I thought to me say you are losing yourself because any mo ye so be adwuma be can news e say wo koye say e say wo hye wo kunu e say ba ma na feel you wanya atima bi amawo the same thing wo ba me nya tema ma wo kunu wo pese say mo rent be so e kura school fees aba ye je pressure ba first na ye mu ye du ko a e be wo tua dan ka water bill light bill ade achi wo kodwuma e se ne ma bo akosoro wo de wo selfishness na wa fa anto lunch amrebe and we say and ma shift. I'm not saying we should put it aside but face reality nya empathy bi ma be ma no ne maame freno ne papa freno ne duano mo freno enkoda yare school fees nie wakota asase langas abaso ensem bebre wo yi ne nyina to atwe na wo pesa mi gumnya selfishness ekuwa esaya ware se wo nya tsema wo fili oba no obae ena wo siesie fia brabe so ne mu ena wo siesie fia ena wo siesie wo ba nka oba ena mo wo chane wo ne hode wo san kwa adwuma wo ba na ofa akora na me da mi ko dware no mari me fa ba yi na ni siso ma okay ba wo de ediano na eni ho na beba be die no eti da bia no oba no ho ye wohi da bia ba ma no busa no ntomasika na wan fa ma wo no na bu ofu so wan fa ntomasika ma wo ba wo da fi say light bill ho water bill ho asase bi o ko firi wonti muti won shadow kakra yennyiri ye ho eti wa ko hia obi side chick ne side ho kwa hyase ne wo mo flete and what to efie pre oba no ko handle efie pressure no be ma no ko handle efie pressure no na wo ko ade kwaji wodi wo pesa mi nkunya etu begu aware na wonnim na wo jai wi a ene enduhu na be kire ma me dokoro de no aware edu tama akono no kwa ye nto nkyere ye hu adwuma life no yemfa kono a na wo sa adwo wutimi nya adwuma foforo wo nya hwe ni ji a wo de ye but the dream maybe abo sa adwuma no ho ni je ni ho but you must still go to work so yeah wo nya adwuma na wo de utinyi na chese wo twa wo ho but the dream level bi abo sa adwuma no eso so wo be sorry akọ ade na duru aware de akono no ko from dia wo si nya wo de ko you are yenko na sa akofa foforo a wo kon be do no ade ya me yiri ye we ya mempe me kuru ye we ya mempe na oba no nim de ma oba ya wo mpe be ma no nim de ma oba ya wo mpe 20% na wo hu wono ho na ye wo fe no a ebi ni wukuru ho no ono so anase bi ni wukuru anase wo yire ho no wo yire ene wukuru so wo bibi ebi ni de ho ba wunya wuhuri na wundim na wo to adepa bi to twene a wani bi na ho so no na abo tire se ne kotonti ye fa futu we enyina akono so emo obi ndefe wo ye de nyame de ama wo no ho adwuma wukuru anase wo yire ye no ho adwuma wo hu ne mre ye no ho adwuma mu nyina mu ye nyina we are in this together ya be work out o mre ye no wabufuo no yenye hu bibi wakono no yenye hu bibi wa hu ne die na wo fam no yenye hu bibi sante no yenye hu bibi wo ya media fasa adwene no ehwutim oba no de me bansa sisu je nya medina ma me no be ma de me bansa sisu nya medina ma me no wonye perfect de na nyen ne se me hu ne ye ntimi bedwane agya no me beboa no so aboa me enkade wo no afebo se ye nyina ya refine ne ho ebedu rebi na nkura na gini anyini na okura na anyini no na omokona nsa ka mu mienu na masa ato amodo so eti ya ye hu se me dia kono so me ndoni bie me mpani bie wo ya ade a me mpe no de obeba bia ba ya ade a wo ye na wo mpe because wo bia ye ni pai die this say de wo ware bofo na say Jesus Christ okay ore kura no trebia ebi dia buru ebi so nti na ya na ai ba me nyina mo ye wo ebi mu dia so de ni he no ho ba bebre na onye hu be miensa bi pe no wadwane no okopa another spark and speck na so spark and speck foforo no ono so be dada o toka mu no be dada eti kai
kai wo kan do no said ye na no pa bia wo send the message no na chance ye na ye na ebetimi aboa apam ye ni dwa kakra na afi mama why ye ni nyina ye de yabias usra ware bone awunya ni akan sa na usra ware jaya na enye ni nyina na te sa okay usra ware jaya wunya ware pa nipa bia ye papa kakra bata ho ampa. And I make I'm not saying you as an excuse for an abusive marriage mu and as a relationship mu. But to do na ye bibi e betimi adane dane ye ho. Maku bi na abuse no ne ade ne bro so. Te so obi afa ne kwa ba do na e betimi adane dane ye ho because me de shema dwunu mi sampa. Wo wo niema bi wo ho a mempe but ye nyina ye beboa ye ho. Me so me sum wo niema bi ehi. Be tere bi ye hye ye nkoa de nipa ne ye enye nkoa ba wo de wo hwe wo de. You were near Simpuna. Sana what to be when you be in where you would. I probably and pay ya inshira. Now, all her nasa what your abusive marriage, I say, bear man, no water and sir. Nan could have been when near on Vita. And in Chabasa, and a yapasa could I need you. I'm here over Fahwambo. Your Vita no promised of one ayo. And Fahwa said, oh, be our you don't know what name could I be an it. Ode my own vita no enye nkoda na bia ne be bo mo anyini ye ye wo mo e wo hwiti e wo aburudie we ya making nutrients na ye mumma vitamins afi 16 essential nutrients na wom ma obanya bi na woni e ba ne sa ne da achen wo beda wase ba bia ye to enuane bia e bi wo provision store so tonton bi unya enso de na wo de akano anu no ekoye pa fd ajatum se ye enenti ya na wapebi na adom aboawo enkomoi sompa na abete no senya sompa unya wo ba bia eno nti na se wudi dwa nso a eba ne sia na ne sompa bomadidwa eno sa no amansan nyina ate na wo modi udwa pa ye fom wajatonde ne se brato enti opese wo ne sompa edidwa bibi na wonte ase ebi kura radio no ebi no de kan yo bi ama afono wote kura na wo yafe wo de frɛ sompa na akwankyere bi e wo hono wo mfa ma wo na afi wo pese wo ne yen edi bibia hodwa ana wo de udwumadi bi ba ha nso a 0531 886 216 0531 886 216 mpacho mpese me ba program no so enye no a na emom wo pe bibia hunu wo sompa ho wo pese wo ne sompa edidwa wo de wadwatonde hu dawure ba won kaibo ana wasem bi ya pese ususu ho kire sompa je akwankire no na wafre ho 0531 886 216 na no pay said ye futuo no akwa maye no oyire ya wuti okunu woni okunu ntamaye bibi o ho mpese mo sign this park ne ba no pepe hajia ne bi lunch wo hweyi na de ba ku bi akoma eno se best park baby step enti fa number ni sisi anafre hajia aduane bia wo pe se banku ni tilapia se mo bibia bi wo de mahajia anya special package bi na won fa mawo hacho atomic kwan no so won kran he ye ho na behunu hajia special local foods wa ye adwuma no pa no wotwe kosi enwumre no wotwe ne fanti no da bia hajia eye adwuma number no eye 0246 359921 0246 359921 ana 0594797215 wo de passorted jollof rice ni bi ana assorted fried rice na hwese spark no emma kasa mineral water eno eni ensu a yede edi dwuma hudu bia no pay sesi akra de yesi nsuo no ne nom no kra na ye strategy entwen ya mba nsu komo ne wa na ofa bottle ba ko na de ati oti gbapapapa ade yesi enum ne kakra kra bitmin esa home wo ya no esa kra wo ye ya na Johnson sade ho baby sepenen kakra audience come kan okra 15 minutes 25 minutes bi anu wasepe kakra bo se dan be ko na wiye no wanu be bottle mienu kra na asa miensa eye kasa natural mineral water sepenen kakra fei se program bi koso wo baby se ye party se ye wedding se yie na opensuo ye moteka memu ode na ode asebe wo ho agye enuonyam a eye kasa natural mineral water Kasaloma Ventures for na kofa ede aba Taifa Enkran Back Hospital nechi hono ho ena ubehunu Kasaloma Ventures number obefre eye 0206 46
9430 020646 9430 and 0303 965780. Yeah, Ajayanko Endpoint Homeopathy Clinic, Dr. Duboate Hona, Endpoint Homeopathy Clinic, SMMO Asontiano Pese, Yaria Bia Dokuru Wanabra, Ebra Wuti Ghana today was Sompa 106.5 FM Accra Nabra, na Yan Show, and Tia Womu Hawabra, our phony Quansamutra Homa, Aho, Ebeye, Obibesi, or Hawnia Benidi Edamoso, Endpoint Homeopathy Clinic, Ebeyo Huajumankasa, a prostrate in men, premature ejaculation, nerve diseases, and also kidney diseases, liver issues, no, Huajuma, physiotherapy, and massaging, and also any Endpoint Homeopathy Clinic, Dr. Duboate, or Nuankasa Nebefa, yes, 2026 mu, Infidie Papa, Guho, Ayarefo, Mobenya Yaresa Papa, premature ejaculation, stroke, ne, the Kakahuni na, Omuya Huajuma, low sperm counting, in our mobile mamfo, and Manipa Dona, 81 dance here, or more lab technologies, or our year Juma. Dr. Duboate's friend was 0244 867068, and 0244 867068 and 02742343321 02742343321 and that with them Endpoint Homeopathy Clinic uwo kumasia chronoma boy here and then cry ha shell signboard one nam spenters kwano so baby a free shell signboard no ebi ho na tema community 22 so ba ko ho je number no ne free Oma bibi yare papa bi yare da dem e mamukra mutimi nya adwuma ene oba panyini behwe no a na de otosom yenu aba na de otosom yensa aba momfa no nko endpoint ye begye na to e benya nurse ni bi ama na hye ne kama e 0244 867068 0244 867068 0244 867068 0244 867068 no afre wo fre Dr. Duboate an se mete sasompafo edi wo adanse time herba mixture edro no TIME edro papa wono mu etu malaria se wono mu to aduane nya wo de anansa malaria na ejije wo edura wo hi a ebeboa wo nie wo ye obi a wo sori bia na honam ye wo ya time herba mixture eduro no time HH mixture and capsules ne de obi a wo jonso a wo bre wo immune system ayemre wo pe general well being impomden wo pe se wutimi bomode wo mpamu a eno nso so TIME time herba mixture eduro time herba mixture nie edu papa nie ayaresa papa nie ai betimi aboa wo TIME time herba mixture time HH mixture so ho emani mema nyina etiminom Dr. Tafri Jane na na habani no bona bia wo be free mu no de man se jefa koye no ema Ghana for enom no nya yaresa eti friend no e was 0244 417 669 0244 417 669 TBM 0244 417 669 na with them time herba mixture draw and a time HH mixture eno ne draw ya je ediatum apam dada wasem we chacho we dey my tie for na fe ya sorry so mama ensem ne ye tie ma wire mfiri enada no kai enora na hunu nne na ochena nso ma ne hunu yeah, that's it. Sister Joan so kakra odi bejaye. No na APAM aka no. Ene de mi say program ni nyina tofabo ene last party ya. Yeah. Odi say anoba yi ahyase no nso so no. Kakra na me de ma obi say sa AKOSUA program ni yapon. Oti wono so de wo here for the day no ne de ya de ba no ti we de ya apowa dodo eno an ya fe ye no so afe ni eba ni ye famu kakran kakra famu kakra na da chi bi no bibia timi aye kama edru ba bia adwuma bre ne dru ho amenyane bebre na adwane ne wokwa kope another spark ba wo se chi no asa ko hu no so de afe wo hu ye pe na no so na afe na nusu bri no nanimra no ho so no aware 1000 there be fight for your marriage ye waware ye ho adwuma na etimi muawo na bibia enkoso yenye adwuma no ye da se enti yes sorry sui na madwen check akra mo de fa Facebook live no Prince Law say wasema AKOSUA you are shining too much me da se and a comment sapila too so was ABC give Bawumia another chance was 19 days for Dr. Bawumia to lead NPP to victory and also the Abba and Yenia Nana Kwesi George was share live from Sompa Winchi was Dr. Bawumia is winning hands down was 31st January no ebreno bay omwa and ekro Rahim Rankin was good morning to you all and also so edibaye
Manu Boateng, also Honorable Brian Champon deserves to lead the NPP in 2028. Or say, as Ghana looks to the future, the new patriotic party needs a leader who embodies experience, vision, and unity. Honorable Brian Champon is the rightful candidate to spearhead the party's journey to victory in the 2028 general elections. Where am I doing chance for Facebook? ATDC here. Because we SOMPA 106.5 FM Accra. We need AKOSUA ABOAGYE BITMISE FM AKOSUA and I pay the Ghana today. Ebremui. Nyame adoma ebono ndua na ye the second service Prophet Dr. Kofi Oduro. Woni sia ne dom na uma betwa so at the second service na ba every sabre ya kopim say no do everybody na system besamo BITMISE BITMISE and our face so Tony BITMISE and Safo kan tanka